Atasa ungitshele la le ekhaya le wahamba kahle or wabaleka ngoba ngizwa bathi nithatha isigodo nifaselela itrata la bese nifaka inyama bese nenza so bese le crocodile landelela le nyama bese niyagibela until nize nifike la eSouth Africa. Uyabona mfana kithi na uyabona mfana kithi nifuna ukukutshela and eyi-one yabo ikhaya le mfana kithi aze yabuya mfana kithi yabo aze yabuya mfana kithi akumnandanga mfana kithi akumnandanga tu mfana kithi mina na mfana kithi kusho ukuthi nabaleka le ekhaya yabo mara mfana kithi anizanga crocodile mina yabo anizanga crocodile mfana kunale movie lelo bathi apocalypse mfana kithi yabo mfana kithi mina ngene mahlathela mfana kithi nigijima nibaleka kanje mfana kithi yabo mfana manje bona ukuthi nakudubana na bhubezi mfana nakulubamba nga club play one mfana kithi na ukuthi pa mfana kithi na bona ukuthi ibhubezi manje liqhulekile yabo mfana kithi naqhubeka mfana kithi naqhubeka nagijima mfana kithi yabo kugijima kwakhona mfana kithi akufana nakugijima namuntu noma ubani mfana kithi kugijima kwami mfana kithi kwakufana na Springbok nyana so kwauba sachitha nyana yabona mfana kithi nakijima mfana kithi mfana kithi khona lana kuhlangana na Ndlovu mfana kithi mfana nakuyithi Ngeke mfana kithi yona yaqola mfana mfana nazibona mfana kithi manje nakuba yindoda mfana kithi yabo nabaleka mfana kithi nabaleka yabona mfana kithi le ekhaya lo mfana kithi baningi bobhuti bafuna ukuza la mfana kithi mara ngenxa yokuthi mfana kithi mawumele usukere ufike la eSouth Africa kumele uvike izinto eziningi yabona mfana kithi i-crocodile mfana kithi it's one of the transport esiyisebenzisayo mfana kithi yabo mara mfana kithi kunzima cause mfana kithi ama-crocodile dangerous mfana kithi izinkwenya mfana kithi zi-dangerous mfana kithi zakukhamisa zakugwinya mfana kithi wangena wapherera lapha mfana azikhethi mfana izingwenya mara mfana kithi yabo manje kutshele something mfana kithi uyabona ekhaya another thing esiyenza ukuthi sisuke size ngapha mfana kithi amaphoyisa wangarayabopha mfana kithi bakubona mfana kithi uhagile umamakho so mhlawumbe niyahamba imori or nibambele nezandla nini umamakho mhlawumbe mfana kithi awufuni umamakho achayise umokari yabo wambamba ngasandla or wamuhaga so bakubopha mfana kithi uyaboshwa bakubopha mfana kithi bazitshela ukuthi mhlawumbe wena wakuba umntwana wakujona namuntu omdala uyabona mfana bakubopha mfana kithi bayibiza mfana kithi bathi life sentence mfana kithi bakubamba mfana kithi abadlali lekhaya and another thing mfana kithi enye into mfana kithi na bakuthola mfana kithi ukuthi ugqokile izicathulo ezingafana mfana kithi bakubopha mfana mhlawumbe ugqokile amanqapsi yabo amanqapsi wakungafana yabo mhlawumbe ri-one ri-pink ri-one ri-blue mfana kithi bakubopha bazitshela ukuthi mfana kithi lamanqapsi wena watshontshile mfana kithi ayisho yabona sometimes mfana kithi masitshontsha izinto mfana kithi sakuthatha nje mfana kithi awubheki ukuthi uthatha kanjani mamani wathatha ngisho wabarika ubona uma usesendlini ukuthi nitshontsile izinto ezi-wrong uyabona mfana kithi so bazitshela ukuthi njengoba ugqokile izicathulo zakho ngafana kusho ukuthi wena wafika esitori wamana wathatha wabarika yabo bakubopha mfana kithi straight bakuvalela and mfana kithi enye into another thing asho wabona mfana kithi mase kufika inkathi zakuDisemba so sapaka umthwaro sapaka sathola amalori sithola amaveni sagcwarisa sahamba sayakuvale ekhaya le mfana kithi wawa mfana kithi masifika le ekhaya mfana kithi ngoba December so mfana kithi kunalento lekuthiwa mfana kithi ma-family gathering yabo mfana kithi nama-meeting ama-family meetings yabona mfana kithi sakuhlala mfana kithi sonke so mfana kithi sakhuluma ukuthi last year kuhambile bobhuti boyi-2 baye eSouth Africa sahlala phansi sa-check ukuthi this year kuhamba bobhuti bangakhi bayele eSouth Africa kanjalo mfana kithi unyaka nonyaka mfana kithi sicosha bobhuti unyaka nonyaka sicosha bobhuti ukuthi this year kuhamba bobhuti lava safuna kugcwala la eSouth Africa yabo and another thing mfana kithi bobhuti lekhaya badlali mfana kithi ababhuti lekhaya mfana kithi bakusetshenzwa reg mfana kithi bakufika la bakuthatha imisebenzi kokuqala mfana kithi bakuthatha imisebenzi ngoba basetshenzwa phela bobhuti le bakufika la bakuzenzela ama-ID ababhuti lekhaya mfana kithi abamind mfana kithi bahambe baye edobhini or bahambe baye edustbin bafike badobhe iphepanyana azidrowe lapha wakuyidrowa i-ID straight wakuyidrowa mfana ngapensela or ngaballpen makufika amaphoyisa athi bhuti unayo i-ID wakukhipha lela phepha lela amaphoyisa makatsayarichecka leli phepha la kufana na-ID straight but wena wala eSouth Africa baziyenzela bakuzenzela ama-passport bakuzenzela zitifiketi zokakho ababhuti lekhaya nazi bakufunde phi mina kwakho ngoba le ekhaya le mfana asikho isikoro mfana sakufundisa ngokwakha izindlu sakufundisa ngakubhuqa idaka mara mfana kithi
abalishaya idaka labo bhodi labo abalishaya mfana mithanyelo uma mophu yonke into mfana izinto wabona mina mfana kithi angisho nathengisi yonke into nakhona kuyenza mfana kithi ayikho mina mfana kithi into engakhona kuyenza mfana nakhona kuyenza yonke into mfana nakuyenzela ilanga mfana walibona ukuthi leli ilanga mfana kithi and nakushisa mfana nakuyenzela imuntu wayibona mfana ukuthi imuntu ya exista kanti umuntu yakhona ukuyenza mina mfana kithi ni dangerous mfana mara mfana kithi bayeza bobhudi le bayeza la ekhaya bobhudi le siyogqwala la eSouth Africa sathatha yonke into yo hayi Atasa yo uthi baseza bayeza bakubheka yazi bayenzana another thing bakubheka ukuthi South Africa inezibhamu eziso inamabhomu la so nezibhamu lezi so ayinazo bobhudi le ekhaya bakuziyenza lezo zibhamu lezo zakuba dangerous kudlula zara ba busy le ekhaya le yo hayi I wonder sebangakanani la eSouth Africa sishiyile bomama nabosisi kusele bomama nabosisi le abobhudi ngiyacabanga kusele boma-2 or 5 nyana mara kugcwele bomama bonabosisi le ekhaya yabo madoda wonke le ekhaya ala eSouth Africa azo-check kuphiriwa kanjani kuphiriwa kaso bahamba bamikisa le ekhaya bafika le ekhaya babatshela ukuthi South Africa kuphiriwa sona manifuna ukubadivisa kuzomele niyenze sona so mfana kithi ngoba wena nakuthanda yabo ngithi athini ukutshela mara mfana wangayithathi le information wayitshela nanoma obani ngoba abobhudi bangazi ukuthi mina nithethe izindaba zabo le ekhaya le nakuzitshela wena yabo mfana bakunenzela story yabo and then mfana nisafuna ukuphila mfana kithi yabo nisafuna ukuphila mfana kithi so that uzokona ukubona ukuthi izinto eziningi ziyayenzeka mfana kithi nakho kufundisa ukuyenza izinto nizokufundisa mfana kithi ungawari mfana yabona amanzi mfana yabona amanzi lawo akaphuza nakuwayenza mina yeah nakuwayenza manzi wawabona na ukuthi Atasa yiwo musimanzi lawo wakuphuza yeah ngeblind mina mfana kithi nenza izinto eziningi yabo mfana kithi kanti sishuda nini ama video lapha ku TikTok hey